Ярык, куванч, бірлік ве сыжақ мұйтнен толы Ораза байрамы. Халқымыздың артистлері бұл мұқадес байрамнен Қарысув базар сәкенлеріні хайырлап, концерт бағышлады. Майя Нафиева, Арсен Бекиров, Эмине Мустафаева, Физека Сара ве Йылдызлар ансамблі балабан концерт берді. Аллаға шүкірлер болсын. Бұндай балабан байрам еттіңіз бізге, Ораза байрамға. Очень много эмоций положительных. Прекрасная моя ханум, которую мы очень любим. Чох сағылныз за ее труд, за то, что она делает с нашими детьми. Pek балабан teşekkür. Bizim halkımızga Allah sağlık versin, tınçlık, amanlık. Konsertin pek beğendik.